seperti mau hadir atau enggak kan? Kan pilihan. Nah, pilihan itu apakah ketika kita memilih pilihan itu perbuatan dari kita yang menciptakan atau sudah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Jadi mereka berpendapat berpendapat pilihan itu sumbernya adalah ciptaan kita, bukan ciptaan Allah. Tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu pertanyaannya. Apakah itu ini yang dipahami oleh Mu'tazilah, ya kan? Apakah itu sesuai dengan Ahlu Sunnah? أولا مما تأدبنا به بآداب جمهور السنة والجماعة وعلماء المسلمين أننا لا نتكلم على الأعيان، يعني ما نتكلم عن الجماعات ولا نتكلم عن الأحزاب ولا نتكلم على الأفراد. Jadi beliau tidak mau disebutkan nama kelompok, jangan bahas kelompok, tidak boleh kita begitu. لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، نحن لا نتصور، يعني أنا الآن حقيقة ما أتصور هذا الحزب أو الجماعة أو الطائفة، ما أتصور ما عندهم حقيقة حتى أحكم عليهم، إنما سأتكلم على المسألة من باب معتقد أهل السنة والجماعة. Karena kenapa dia tidak membahas kelompok? Karena kalau kita nisbatkan pertanyaan itu dituduhkan kepada kelompok, seakan-akan beliau sudah memahami tentang kelompok itu secara keseluruhan, padahal beliau tidak tahu, kita juga tidak tahu. Nah, yang akan beliau jawab cuma sebatas tentang masalah itu saja, tanpa ada ikatan atau kaitan dengan kelompok tersebut. ومسألة الجبر والاختيار هي أقوى مسألة عصفت بالعلماء من أيام الصحابة. Masalah yang ditanyakan tadi adalah permasalahan yang menjadi khilaf terkuat dari zaman sahabat. ولذلك كان أكثر السلف الصالح من آخر الصحابة وأوائل التابعين يقولون إذا ذكر القدر فامسكوا. Maka sebagian daripada sahabat mengatakan kalau sudah disebutkan tentang takdir, qadar, maka cukup sudah, jangan banyak omong. هناك أشياء متفق عليها، ذهب أهل السنة والجماعة فيها إلى أن هناك أمورا ليست داخلة في اختيار العبد فهذا لا يكلف عليها. Maka ada ulama juga yang berpendapat ada beberapa masalah, perkara-perkara yang tidak bisa masuk ke dalam ranah ikhtiar abad, ke dalam ranah ikhtiar abad, maka itu masuknya ke ranah takdir. Maka kita tidak dipaksa untuk meyakini hal tersebut, untuk ada yang memikirkan hal tersebut. وهناك أمور أرجعها الحق عز وجل إلى اكتساب العبد واختياره فهي محط العذاب فهي محط الحساب من ثواب وعقاب. Dan ada juga hal-hal yang Allah serahkan kepada kita, dan itulah yang menjadi menjadi mizan, menjadi timbangan apakah diberikan pahala atau diberikan adab dari Allah Subhanahu wa taala. ثم بعد ذلك تتفرع عن هذه التفاريع مما هرب منها الفقهاء والمحدثون، ما أحبوا أن يخوضوا فيها، وهي قضية هل نحن في اختيارنا مجبورين أو غير مجبورين. Maka untuk masalah ini banyak perbedaan pendapat ulama, kesimpulannya akhirnya ulama mengatakan, oh tidak usah lagi bahas ini. Nah, antara apakah perbuatan kita itu sudah ditakdirkan oleh Allah atau kita sendiri yang berikhtiarnya, lebih baik tidak usah membahas ini, katanya ulama. وهل هذا اختيارنا يتماشى مع العلم والقدرة أو أن له خلافا؟ Apakah keinginan kita itu sesuai dengan kudrah atau mungkin tidak sesuai dengan kudrah? وعلى هذا فما الفرق ما بين العلم وما بين القدرة وما بين الإرادة؟ Maka terjadilah pertanyaan lagi, apa beda antara ilmu Allah, kudrahnya Allah, dan iradahnya Allah? Panjang itu. ما الفرق بين هذا وبين تأثيرها على العبد في كسبه واختياره؟ Apa perbedaan tiga sifat ini terhadap takdir, terhadap takdir, efek dari imbas dari tiga sifat tadi. Di dalam perbuatan hamba, ilmu Allah di dalam perbuatan hamba apa hasilnya? Qudratullah di dalam perbuatan hamba apa hasilnya? Kemudian iradatullah di dalam perbuatan hamba apa hasilnya? Apa maknanya? وتكلم عنها العلماء قديما وحديثا. Banyak pendapat ulama dari dulu sampai sekarang. ومن آخر من تكلم عنها شيخنا الشيخ القوطي رحمه الله
كتابه الجبر والاختيار. Yang paling populer sekarang ini adalah kitab Jabr wal Ikhtiyar Imam Ghazali. ومن باب أن يجب علينا أن نحب لأنفسنا لغيرنا ما نحب لأنفسنا، الفقير أميل إلى أهل الحديث وإلى أهل الفقه ما أحب الخوض في تفاصيل التفاصيل. Beliau mengatakan sekarang ini kita lebih baik menghormati, jangan ada perpecahan sesama muslim, kita mencintai mereka sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri, maka lebih baik hal ini jangan dibuka. لأن كثيرا من المسائل مما فيها النار تحت الرماد. Karena banyak masalah kalau kita buka itu ibarat api yang di bawahnya itu ada bara. Jadi kalau apinya dipadamkan masih ada bara. فإن ذهبت تنفخ لكي تبعد الرماد فإنما ستظهر شيئا آخر. Kalau kita tiup api tersebut maka akan menyebar. وهناك مسائل استأثر الحق عز وجل بها جعل العباد من نفسهم لن يفهموها. Dan Allah Subhanahu wa taala ada beberapa permasalahan yang hikmahnya hanya Allah yang mengetahui. ومن أعظم من كتب في ذلك الدكتور مصطفى صبري، يعتبر هذا الكتاب كتاب عظيم جدا، وهو موقف العلم من الله والأنبياء. موقف العلم والعدل من رب العالمين. Ada kitab tentang hikmah-hikmah ini namanya kitab Mauqifil Ilm wal Adl من رب العالمين. Min Rabbil Alamin. Itu Dr. مصطفى Sobri. Itu ada kitab membahas masalah hikmah-hikmah daripada apa yang terjadi di antara kita manusia. وهذا الكتاب الذي قيل فيه لم يؤلف في الإسلام مثله. Ini kitab sampai disebut oleh ulama tidak ada kitab yang hebat seperti ini. فمن أراد أن يبحر في هذه السفينة يتفضل. Kalau mau membahas, baca kitab itu aja. ونحن على ما قال السلف الصالح ومذهب السلف أسلم. Beliau lebih mengikuti ulama-ulama salaf, tidak mau membahas karena ulama salaf lebih selamat. وخاصة في شؤون العامة أهل العلم، عامة أهل العلم وليس عامة الناس. Apalagi untuk urusan amat ahli ilmu, para ulama begitu.